الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sing kami hakam Islam, murah-murahan pagbalik-balikan hadjain kabtangan sing kami amuin itukbal in pagsukur muna pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta maun kaniyo amuin nahinang parsababan asupaya isab kami makadauhat karayawan dahil Allah subhanahu wa ta'ala pasal sin paglaton manglaton sin amanat sin Tuhan na Rabbul Alamin diarasin kami sumampay pa amin mapatot sampayan amunay mga sila tumayma sin karidaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Naman jari hawak to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala sugpat sin pangadyan na to limabay damikyan yari rakitan yung halawman sin pangadyan amin kaanyayahan sin mga sila Yahudi. Ang haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala biyayta din di halawm sin Quran mahamulya parman sin Allah subhanahu wa ta'ala alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yudlamuna fatila انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala kitab pamuha na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinaintiudjuhan sing kabtangan halap para Rasul sallallahu alaihi wasallam wat malainkan uno-uno amuin ayat pianaog sin Allah subhanahu wa ta'ala harap para Rasul sallallahu alaihi wasallam in karudduhan niya atawa in katudjuhan niya harap pa ummat niya saplag pakatan mano siya halawman sin gumiini. Biyayta doon hayni sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad na biyayta sin Tuhan na to Rabbul Alamin wala muka kiyasakupan atawa wala muka kiyadungukan wala muka sila kita sin kakahinang nila amuin magbantog sila sin ginhawabaran nila magbantog sila harap paginhawabaran nila biyain sa kaula-ula in sila yaon amuin pini ang papini sin Allah subhanahu wa ta'ala ring hatumpukan sin mga pagkahinila manusia. Amo na yung mga Yahudi. Biya sa kaula-ula, yusal nila in Allah subhanahu wa ta'ala hipanghimuting halawman sin gumiini.
But in sila yaon nakabidda dahil hakatan piya panjari sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ipagwag-wag nila, bat kuno in sila yaon ihalgaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Naroon ay niwita sintuhan na to Rabbul Alamin, balillahu yuzakki may yasha. Buat malingkan in kasabunnalan niya in Allahu subhanahu wa ta'ala siya in magbaya bang hisiyuring ha mga ipon niya indihilan niya amoy in sasanglitan daing kaniya. Karena in sasangliton sin Allahu subhanahu wa ta'ala daing ha mga ipon niya amo na in mga sila miyamagad habautan panghindo si mga raak niya patiap-tiap kauman. Daing hatikmil masayad to nagdaak in Allah subhanahu wa ta'ala pawang sa manusia sintungod paparkala tumayma sin agama rin kaniya amunin agama niya agama Islam daing kapanagnaan pa sindaak niya no alayhi salatu wassalam sampai pakahinapusan niya amon na yung pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naamo ini biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala ron ini wala yudlamuna fatila. In Allah subhanahu wa ta'ala di magpanganyaya. Biya si mga sila ini naganyaya singgit hawabaran nila amuin magkabtangan sila singkabtangan bukon bunal. Inyan katantan, isiyusu im magkabtangan, singkabtangan bukon bunal, bukon matan. Daing ha Allah subhanahu wa ta'ala, usalun ingan sintuhan Rabbul Alamin, inyan nag-anyaya singgin hawawaran. Sabab im mga sila, labi-labi na tuod im mga kaparian nila, biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo, yalwuna al-sinatahum bil kitab wa ma huwa minal kitab. In sila hipag labad nila indila nila maghimumungan sila sa kaula-ula imbisara nila biyeta nila yaon bat kuno inyaon day nga kitab Taurat sumagawa piyang himuting sila sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma huwa minal kitab inyan bukon day nga kitab piyanaog sin Allah ta'ala maun pa Musa alayhi salatu wassalam. Sumagawain sila, doon sila inilumawag hakatanaman nila pag-ubos doon haon ang panilayad to hinisba patuhan Rabbul Alamin biya sa kaula-ula inyad to rin ha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ininili manjari pakayon sintiap-tiap piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala bang uno sadya in amoy in gantaan at tawasukuran doon manjari mo ipaghimumungan doon nahadya kao haamoy in kapatut dihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala di kita manjari limiw lakad daing hakabayaan sintuhan na to Rabbul Alamin. Amoyan mga katawtay manghuran haagama Islam na inyan biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala doon pa pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala amin parman niya alam yablugh khabar haula'i alladhina yamdahuna anfusahum yasifunaha bit-ta'ati wat-taqwa. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala ya Muhammad wala miyabot papanghati mo atawa si mampaykay mo in kahalan si mga sila ini nagbantog sing ginawabaran nila amin sipat nila in ginawabaran nila bahasa in kakahinang nila yung katantan pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala bahasa in mga sila yung katan nagmamabuga sin pagmabuga matan patuhan Rabbul Alamin manjari inyaon bukon kasabunalan sabab sila in magpising katanaman nila. Sabab biyata doon haon dalikum a'da'ullah al-yahud zakku anfusahum faqalu nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Inagi nila si mga sila mananapsir sila na yan
in mattan kuntara sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab sulang in biita nila hapagkahin nila manusia bukon biyasin piya naog sin Allah ta'ala panabi niya Musa alayhi salatu wassalam. Sumagawain sila yaon, nagbantog sing ginhawaran nila, sampay naghimumungan sila, inagi nila, nahnu abnaullahi wa ahibba'u. Kami na inilaw niya yung mga panganak sintuhan, iwan kalasahan niya. At niya, mag-iyan, magwagwag sila lang niya, in kami ni Sya'bullahil Mukhtar. Kami na ini in mga liuran sin manusia napi sin Tuhan Rabbul Alamin hababaw singgumi. Na yan inamuin mimikit halam sin bigi jantong nila sampay paadlaw inibihad tura sabab in pangatod nila hagin hawawaran nila in mga Yahudian na nakabidda sila ring hakatan manusia hababaw singgumi ini ang kanaon magpamung doon magkabtangan lang niya, impangatod si mga Yahudi, hapagkahin nila manusia, bang bukunda Yahudi, impangatod nila marayaw pa inamu, daing sin manusia amin bukon lang ta Yahudi. Bihan yan, hangkan narang siya, doon haon, pagpindahon nila insara sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang aon doon makalanggal sara patuhan Rabbul Alamin, na bang in nakahinang sinlanggal sarayaon bat Yahudi pagaanon nila in hukuman. Bang sa upama in makahinang doon haon makalanggal sin sara pianaog pamusa alayhi salatu wassalam ang pabukon siya Yahudi na hitunay nila inamuin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan in kaadilan doon kanila. Sumagawain niya to katantan karupangan, inya to pangato patuhan na to Rabbul Alamin, sabab in mga silaon na amunain, inikuntara sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta in sila yan nag-anya sing ginhawaran nila, but in Allah subhanahu wa ta'ala, laung niya, la yadlimuna fatila. In Allah ta'ala ri magpanganyaya, misan biya da amuin lang ta kapu-kapusin amuin ini kapu-kapu lang ni sinhulma yaw. Pag ano dun kapu-kapu amin biya luparagbos ini bango aturon biya moskitiro yaw na kapuputo sa bigisin ini hulma. Bang in hulma yan amin bago siya kakitaan mo bang puklasun mo iniunod niya rin habigi niya, aun doon nakapuputo sa bigi, ingan niya, aun lang niya, patila. Naamo yan. Nain niya un, piyang hiningod sin Allah subhanahu wa ta'ala, sinamuin biyasin nipis niya un, diin Allah subhanahu wa ta'ala mga niya. Nain sila ini, marakmul din ha marakmul, ipanganya nila, sabab mo na iya Tuhan nila, o Tuhan Rabbul Alamin. Pindahan nila. Yuharripunal kalimaan mawadhi'i. Pagpindahan nila in amin kabtangan sin Allah subhanahu wa ta'ala rang habiutangan niya. Amuan in panganyaya sa lago-lago. Na in mga ini, mga katawtay manghuran, pangadjian sa ini, ha umat Islam, umat sin, kahinapusan daak, amunin pamuno na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amun di kita manjari manghimuting pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos na yung sara niya, jukup na. Inyan kataan, di na kita manjari kumanap, di kita manjari dumagdag. Bang unuin na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pag-aagama doon, hadya kita, laung ta, himinang haamin na hinang niya, simingod kita kaniya, hasupaya sa masibuin umat niya katantan nakakahinang. Karena, inang hindu'i hambuk da, amuna in kahinapusan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't bang hadya ni pangannalon si manusia? In kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin singuran sing katahan, wairon sa ini magsulang. Nasa tanda sin in manusia bilot in pikilan, amoy in sumulang, misan patuhan Rabbul Alamin, nahasabab yadto,
in pakaradya di majatu halauman na to ini inda jinis na in amoy in di majatu kakahinang si manusia bang mo kitaon pag-aagama sa inyaon katantan bukon na pag-aagama daing hapikilan na iban akal si manusia bang uning katanaman nila roon in ini launta paningod-singod ha mga kakahinang si mga Yahud iban kakahinang si mga Nasrani. Ba't bang hadyat ini kita-kitaon na to in kakahinang sing kita bangsa na to ini. Bangsa na to, bangsa Islam. Hadyaman na to ini. Kakitaan mo ay mga pakaradyaan kakahinang si mga manusia labi-labi na bangaon pag-imun-imun kakitaan mo na roon haon in panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan, in katantan, in sisiguran nila kakahinang. Kita ba kamo? Bang kamo pagkakita si mga pagtiaon bihayaon, hadyaman na to ini. Bukon saan, aturan sin agama Islam diarasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa sumagawa doon ha mga kakahinang si mga sila Yahudi iwan Nasrani, amin tiyali-tali nila hadya, bukon doon na amin po nansara, piyanaog sin Allah Ta'ala, labay reng ha dua kitab, amon ang kitab Taurat iwan kitab Injil. Sabab in kitab Taurat iban kitab Injil daing hatuhan na to Rabbul Alamin na in nagdara kaniya Muslim in amoy in matan namaratsay kaniya mga Muslim katantan. Sabab in Musa alayhi salatu wassalam Muslim, in Isa alayhi salatu wassalam Muslim, iban sin miyamakad amoy in dimurukdok doon si mising da kakahinang sindua Nabi Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala munain Musa alayhi salatu wassalam iban sin Isa alayhi salatu wassalam inyan kataan piyag sabunnal sin Quran mahamulya atawa yaon nakasusud halom sin Quran biyabay taing katantan panghindo sin Musa alayhi salatu wassalam iban sin Isa alayhi salatu wassalam yaon katantan sabab in Quran musaddiqan natin na pag nagsabunnal sin inamin Taurat iban sin Injil yaon daing hatuhan Rabbul Alamin matan-matan. Nasa mga Yahudi biyan hayad ting kakainang nila pindahon nila yaluna alsinatahum bil kitab wa ma huwa min al kitab. Inyan hipaglabad nila indila nila at ini magkabtangan sila bahasa inyaon daing ha ini kitab piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala sa sumagawa inyaon in kasabunnalan niya bukon siya kamatanan bukon siya bunnal sila sadyain nagtabtangan sinyad to na doon na ini mga kaimanghuran hakama Islam undur kayfa yaftaruna ala Allahil kadhib laung sin Allah subhanahu wa ta'ala in atura dungdung nilong nga ya Muhammad bang biya diin in amoy in panulang nila patuhan Rabbul Alamin amin biya sin amoy in pagbantog nila wa iddia'uhum annahum abna'ullahi wa ahibba'u bahasa kunuin sila yaon sila na yung panganak sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan kakasi sin Tuhan Rabbul Alamin. Nabiyita sin Allah subhanahu wa ta'ala, ingkabtangan nila ini, wakapa bihi isman mubina. Mamarahina in pardusahan nila, amin kabtangan nila hadyato, mamarahina yaon, matarang na yaon, inyaon dusa sa lago-lago na harap patuhan Rabbul Alamin. Kafa bihadal iftira wa wizran bayinan wa jaraman azima. Laung niya ron haon, manun ini mamarahin na laung niya, in kaputingan niyaon, mahinang dusa, matarang, iban dusa sa lago-lago patuhan Rabbul Alamin. Naamo yan in mga ini kalagguan sin panghimuting nila pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Naroon haon giyanapan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ayat, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut
وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. Biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala roon haon. Laung niya, wala mo laung niya kita, ya Muhammad, im mga sila, ataw kaya sakupan im mga sila, amuin aun parbahagian nila. Daing hakitab piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala ring hatasin langit, maun kanila, sumagawa, impiag paratsayahan nila, doon hayan, amo na ini barhala. At yung pagtuhanan nila, yung barhala, iban si mga ini, uno-uno na doon hinang nila Tuhan. Piyagtuhanan nila. Piyana si mga sila Nasrani. Amoy naghinang sin Tuhan katanaman nila. Besin simpo si Musa alayhi salatu wassalam, amoy laung tananay kod sa di Musa, halaw singka patanadlaw dahing halawman nila, pagbing si Musa alayhi salatu wassalam, yaon na sila naglilibubong bihan, nagtatag-ipon ha amin ini Tuhan hinang-hinang nila bihan. Amin pagyanon Ijil. Naamo yan mga katawtay manguran ha agama Islam. Na im mga ini di majatu halawman na to. Bihan, amin mapalabi na to na in parkala sin kakahinang hadunya daing sin amuin pagayupot na to sin ginawaran na to magpaamo sin hinang na to doon ha amin waktu rihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala patinggalan subay na to hikalop kaniya. Doon hayan sumagawa hikabin na si manusia labi na mahal ka kanila yung mga doon han kakahinang wayrong kapus paiddahan paglami-lami sa jakatantan. In mga yan biada sim paghinangon si mga sila. Dahon nila Tuhan nila mag ini unuyaon. Biasa namin pagtakipon si mga sila na kaunayad to patuhan nila. Amin pagyanon laong niya ini pagtag-ipon nila patuhan, magtaghoy-taghoy iban sin magtupak-tupak. Bihan yan. Na yung mga ini, di ba dyan to sambil pa waktu na to iniaon naman maghihinang dahil mga tumpukan nila yan. Bihan to. Na yan mga katawtay manghuran na kama Islam, wajib lang ta, in kita mag-ayad sing kinawabaran tarunan, paamin tumangkis si mga kakahinang, amuin nakasulang pa Tuhan na to Rabbul Alamin. Doon hay ibeta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaquluna lilladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Kita kawing kajarianan si mga sila Yahudi. Doon ha ini Madina. Timpo na kaunayad to. Timpo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuin mga Yahud Banin Nadir pag-iyanon. Aun doon ngiyanan doonhan pag-iyanon lang niya Ka'ab ibn al-Ashraf. Hambok siya rin mga pari si mga Yahudi roon. Laung ini Abu Sufyan kaniya doon ha. Ini kaw yan lang niya. Ini magbabas sa kaw sing kitab yan og sintuhan maun kaniyo. Iwan ini kaw ang panghati mo, ang pangingat mo. Si mga yan katanta, nampeng kami nilang niya, na di kami misam maingat magbasa, di kami misam maingat magsulat. Bihan, nahnu ummiyun la na'alamu. Paayuna ahda tariqan, nahnu Muhammad. Laung bihan. Ini, bang ikaw lang niya, tinabi along paragbos, iyagso nila maun pa pariyaon in tungod paparkala nila iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Sufyan. Na unoy na giniya. Arid alayya dinakum. Biya kato. Baitaan niyo kuno kako bang biya din yung pag-akaman niyo. Laung sin ini Ka'ab ibn al-Ashraf. Baitaan niyo kako bang biya din yung pag-akaman niyo. Inagi Abu Sufyan. Nahnu nanharu lil hajiz al-kawma. ونسقيهم الماء ونقري الضيف
a'ridu alayya dinakum. Daw sinamin uno yaon. At niya, pakitaan niyo kakulong, Abu Sufyan, kami lang niya ini, kami lang niya in mga magsusumbay si mga uno, ipanghulmat na mo, ipakaon na mo ang mga bagaji, maripabaytullahil haram. Iban kami magpainom sin, ini maghaji mari, bihan, mag-aayupot kanila. Iban kami mag-aayupot si mga ini timitibaw marikamo, atin niya, in sila maglagsing kata naman, si mga yung kata. Wa na'amuru baytu rabbina. In kami in nag-iipat sinamin bay sintuhan na mo amo na in Kaabatullah bihan. Sabab silaon in magpuputos bihan sinamin Kaabatullah al-Haram. Napagabos lang niya, wa Muhammadun fariqun dina abai wa qata'a rahim. Unuin agisin ini Yahudi ini lang niya, dinakum khairun min dini wa antum wallahi ahda sabilan mimma huwa alayh wa anjalallahu subhanahu wa ta'ala alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab. Amo na yung kapanaog sinayat biyasa na to kainayad to lang niya wala mo ka kita kaya sakupan niya Muhammad im mga sila kaya panaugan parbahagian ding hakitab sintuhan Rabbul Alamin ding hatas langit maong kanila amo na yung mga Yahudi bihan amo din sabab niya hati niya inyaon bahasa si Maksi im mga Yahudi yaon bat in mga silaon in nakaamo hapag-agama in Rasul sallallahu alaihi wasallam hakabatalan bihan para hal in sila yaon kay ingatan nila in kamatanan sin in Rasul sallallahu alaihi wasallam daak sin Allah subhanahu wa ta'ala tanda niya in sifat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yaon nakasusulat halom sin kitab Taurat biyabay ta misan banghaon gumawa in ini kahinapusan nabi daak sin Allah subhanahu wa ta'ala sampai roon haon siyabot paingan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ismuhu Ahmad. Nalong sin mga Arab in Ahmad iban sin Muhammad iban sin Mahmud in ini katan hambok din punan niya. Amuna in ini doonhan nagdarasing kapudjihan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna in pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahasabab yan, biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala roon ha, mahuli ayat puas ding hayaon, biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika alladhina la'anahumullah. Imbang sila yan, lianat na sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Mga sila, amon yung mga Yahudi, lianat na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala hindi halaw man sing gumi ini isiw sin la'natun sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon na kabaakan nila makatabang kanila haadlaw kana. Namo yan mga katotay manguran haagama Islam sampay roon bialik kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala biya mga pangasubo am lahum nasibum minal mulk. Uno lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maita. Kiyarihilan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala kawasa. Bihan. Asabab yato maka inisagda sila sin uno-uno kabayaan hinangon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan katantan wayroon kapatot si manusia doonhan. Himinang sin kandiri niya. Buat malaingkan subay sadya siya. Amuin ini umandok pasara sin Allah subhanahu wa ta'ala bang unuin kabayan sin Tuhan Rabbul Alamin amuray maagad wayroon da makapinda sin uno-uno na kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahasabab yan in mapatut laung ta bato konsing kita amo na yung panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala paka sabunnalan amo hindi kita laung ta
umatikat simingod hakakahinang si mga Yahudi, iban si mga sila Nasrani, sababin sila yaon, maghinang sila sing katanaman nila, bukod doon haamuin karidaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na inhiminang habihayad to, simingod habihayad to, na madawhat niya na yung kabinsanaan, amin wayroon makatarang kaniya, ini isiyo-siyo na lang taring ang mga piyapan dyan sinallahu subhanahu wa ta'ala, wayroon maka ini hawas kanila rin na kabinsanaan, bang dumatong na kanilain, amuin bunga, sin amuin kakahinang nila rin di halaw man sing gumin. Asawabid to, pamintangan na to dakula, amuin subay hadya kita, mag-ayad, sing ginhawaranta, ayaw kita simingod ang mga sila, ini simusulang ini. Sabab na muna roon yung mga kakahinang sin Yahudi hangkan nabihay ni imbiya mga pikilan nila, pasal sin abugo nila, iwan sin dukal nila, amoy hindi maagad inamoy iniangan-angan nila, hangkan sila nakasud maun pahula Arab, karena doon haon intiya tali nila bihan kalu-kaluraman deng ha mga panganak nila in mahinang kahinapusan Rasul Daak Nabi sinallahu subhanahu wa ta'ala sampay naghula sila roon ha amin sipat biyaita sin kitab Taurat bang hauno lumahil in kahinapusan Daak doon hayan na hangkan sila nakasud maun pahula yan. Na sabab yan, dahil hawak to sin nabulaw na sila rin halaw man sin hula sin Arab, amo na in nagtaryaw na sila halaw man sin gumini naglagsing katanaman nila, doon hayan sampay wala na sila timutog hambuk lokal, na libot nila na in binaybayan lang tapyaglakan katanaman, sampay inimiabot madtupa hula German nito, inkiatubtuban nila, amuin, liuon sila palaumsin, gas chamber longta, doonhan, bukon sakad, intaod nila amuin, miatay sin, ini lasun, dito halaumsin amuin, biyutang, piyagbutangan kanilahi, amuin Hitler na kurasin, ula German. Naamo yan, mga katawtay manghuran, hakama Islam, na tumulka sinallahu subhanahu wa ta'ala kanila ri, pahalaw man sing gumini. Nabiya diin na in dito haadlaw akhirat bang imanusya di makatawat di halaw mansin ini gumi ini. But in gumi ini na amuin paghihinangan sin amal sin kita pagpaamuhan sin hinang. Bang aon wala na kaamong bang masi-masiya umpeng kabuhi manjari pag kita magpindah dahil hawak to pawak to kabayaan tapindahon in kahalanta. Namin subay hadjabihad to in ipaton sin tiap-tiap Muslim in ginhawabaran niya doon haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta matukmaon deng maun pa amin pamiat sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala mo na pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amod to di kita manjari umatikat simingod hakakahinang si mga Yahudi amuin laung ta palabihon tain amuin abugho bihan doon ha amin uno-uno nakakitaan ta kaibukan ta mabaya mahinang kato simbukon kato inyaon subay hadya kita amuin masabar bangaon di jumato kabayaan tabihan subay na kita magsabar pa Allah subhanahu wa ta'ala bihad to ayaw kita imipat si mga hinang amin kagaw hika hinang sakit simbigi jantong sing kita niyo. But im mga inikatantan, labi ring sin, bisa sin, sakit amuin jimato, halaw man na to biyaya o naman yung pag-ianon COVID-19. Karena in sakit, bang kumugdan pa jantong, biya na sin hasad, biya na sin jingki, biya na sin amuin, uno-uno na katan, biya sin mga ini riba, namima. Ini katantan sakit sa ini. Na ini bang ipaton sin manusia ini inkugdanan amo na injantong. Biya ita kato taniyo
sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sakit, amin sakit, bukon lang ta kumugdan pa, bigit pa jantung ta, inyan katan aun ubat niya, kaubatan. Batin Allah subhanahu wa ta'ala bang siya magpanaog sakit, aun day sa panahon niya ubat. Hati niya magbatok na hadya yung mga tao maingat, nakapangadji bihan doon ha amin tungod paparkala pag-ubat. Amin tungod pa amin hikaubat sin sakit yaon. Kaulian in tao. Bang siya rin na kaulian, pasal sin mag-agad na iwan sin pangumulan niya. In ubat, masipa siya kaubatan, in hikaubat dakuman kaniya amon ang kamatay. Mahita, sabab in tao bang mapatay na, way na ka na naman niya sakit. Way na ka na naman niya sakit. Mugto nain, masakit, wayroon na, mapuas na siya. Sumagawa, bang sakit, labay ring ha, pagdugal, dahil ha pag-igil, dahil ha pag-jangki, doon niyang katantan, sakit kumugdan ha jantong. Di ka na naman si manusia sa lugay niya buhi, ingo-go sin sakit yan, subay na mugtuin napas niya, ampa niya ka na naman imbisa sin sakit. Amin niyaon halawm sin daghal niya, halawm sin jantong niya. Amunin sakit igil jangki, in riba, in namima, in pagputing, inyan katantan, sakit sa lagbo-lagbo, mabisa rin sin sakit COVID. Sabab in sakit COVID, bang miyugto na in napas si manusia, way na nanamon niya, puas na. Way na, kaya ulian na siya. Bihan yan. Nasa bang amin sakit, nasabot, biya na sin sakit si mga Yahudi, di maig kanila in jangki, in igil, in giging, yaon katantan, na inyan makananam sila sin bisa niya, pagbugto sin napas nila, sampay ron halawm sin pakubulan nila, sa lugay ri dumatong inadlaw kiamat, nagnananam sila sin bisa sin sakit, sin amuin jantong nila, karena sin nagdara sila sin amuin, yaon piyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala ri mapatut batukon hinangon sin manusia. Nahangkan ning kita, amin nangangaku muslim, subay na to halian ng ginhawaran na to, di kita niyo imipat si mga nasabot ini katantan, hasupaya kita ri maka sud hatumpukan nila, sabab hisiyo-siyo in maningod-singod ha, tumpukan si manusia, lamod si aron hatumpukan yan. Nabangkaw si mingod sing kakahinang sin Yahudi, lamod kaw hatumpukan nila. Bangkaw si mingod sing kakahinang sin mga Nasrani, lamod kaw ron hatumpukan nila. Bihad tura mga katawtay manghuran, haagama Islam. Na taon din kanila lang ta, amin nakaamuray sab, amon ay mga sila pagtawahon Muslim. Oo sa Yahudi sila, sa Muslim sila. Amo na imya magad sin aturan sara sin panghindo sin kitab Taurat, damikyan da isab in mga sila amuin ini miya magad hapang hindo sin kitab Injil, amo na impianaog sin Allah subhanahu wa ta'ala pa Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Namo yan to mga palangungan hakam Islam, mura-murahan, in pangadyan na to yadto, mahinang na to, matakaddam, hakabuhi na to, sarta, aun pa ini, lang ta mataod sa sabuton sing kita niyo, daing ha mga kaanyayahan si mga Yahudi, ubus yaon sumuno, sabuton na to, ing kaanyayahan si mga Nasrani, halom sing Quran mahamulya, iban na si mga katan anyaya, insya Allah subhanahu wa ta'ala, urulun na to ini, tayod turun katan sabuton, hasupaya in ummat Islam, amunain, ini ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makahali, dahil ha mga kakahinang hasupaya rin makasingod, in mga kaibanan, nakatilas na sinhinang amin bukon na rin hatuhan rabul alamin kalukaruramayan, makapuklas, dahil ha mga kakahinang nila ito, labi-labi na, in mga hinang pagbunyi-bunyi, inyan katantan na
inpuunanhan mga Yahudi iwan Nasrani maghinang duara impagbunyi-bunyi dihil kato tanyusin Allah subhanahu wa ta'ala amurain dua haylaya mapuas daing hayan wayroon narunhan nabista inyan katan mapatot pagitan yung himinang bang kita himinang sinyan tanto sadya malapay masarikit kita si mga kakahinang si mga dua na sabot ini. Iban na si mga kaibanan tumpukan amin nakauna lang tasimulang pa mga daak sin Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah ta'ala kalo inyad to maurol na to doon hay ni masabot hasupaya kahalian sing kita pakanya mga kakahinang wala na kaamo haturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mahuli niya ini manghumbay da ko kaniyo sarta pagsarang sukul muna pa Allah subhanahu wa ta'ala damikyanin kamo amin timutundan masi murah-murahan yung mga pakaradyaan na to ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala kaluaw na isab lokal maukab na to makasud palauman na to insyaAllah subhanahu wa ta'ala amin makuyag da isab mabaya maglamod iban singkita niyo haparkala ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala rin lumukay na maukab na to na isabi ng buklukal di na kung magsuy-suy bang hauno kaso makawa suway na dumatong inwaktod to amin kaingatan na to da biya na sin amin laungta Al-Hasan Station ha Sanggali amin bago-bago hadyayaw naukab na murah-murahan ninyaon kalu-kalu ini mapatudjura mapaamurabiha na supaya makapagbatok na in kita niyo katantan amin magdiungukin na insya Allah subhanahu wa ta'ala lakad na to dan na supaya in pakaradyaan na to amin wayroon laungta ini masagdasin kita amin sibu-sibu kita nagdiriunguki daing haunu daing ha tiap-tiap lokal palukal insya Allah subhanahu wa ta'ala mangumbay da ko kanyo katantan aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.